از من امتحازن بچکی اون بحث بعضی خوب کن رحمتی قاضی محمد يعني پورتریا قاضی محمد پورتریا باوی و دسری و دا چوا مایا. بله. نزانی از دخوازم بحث کمار کردستان. بحث کمار کردستان پیش را باوی و. يعني از بابي من حفت خشكي من هبو از تقاكر بوم تقاكري بابي من بوم بابي من جي من قالك حظ ذكر بس قد نشاني من نذكر ك جي من حظ ذكر بس ديما دبي دقول شو وقتك تدرازاي دهات تا عمازي خود قلتو ماتش كردو وانا قاضي محمد انسانه كي قلق زانابو چندين قلق زماني بياني دزاني او انجليزي قلق باش تزاني فرنسي باش تزاني عربي باش تزاني کردی سورانی و کرمانجی هردوک باش دزانی ترکی دزانی عربی منگود عربی دزانی و وقتی که بو پاش حرب عالمی یکم دخواستن لدنیای زمانی که بکن که همو کس بوی زمانی باخفه من انسان دنيايا بيك زمان بعورا باخفن او زمان اسبرانتو قاضي محمد يك جوان كم انسان ايراني بو ك اسبرانتو هم بو اسبرانتو دخون و قاضي محمد إنساني كي قالك متواضع بو قالك رحمة ويها بو دلوي دا دائما قالك جار بمن مراد دقود مددين يك وقت قاضي محمد يكي فقير دهات جلي خو همو دخستو ددا وي فقيره يعني قالك تشبو قالك رحمة بها بو دلويدا يعني مثلا دسال وقتي كوماري كردستاني يك مروي كبو كأو دجي بابي من بو دجي بابي من بو بالدولة إيرانية دا بو هندك كردي ما پێشمەرگەی ما ئەو مرۆڤی گرتن دەخواستن وی بکوژن و وا دەزانین ئەگەر ئەو بکوژن قاضی محەممەد گەلێک خۆش دەبێت چونکە ئەو مرۆڤە دژمنێ قاضی محەممەد بوو وەختێ خەبەر دێنن ji bavê me re کەوا فلان کەس بردن دەخوازن بکوژن bavê min نپرجا سول خود پیکا به پی به سول روی سواری عربه بو چو امرو گرد امرو آنی سه ماه لما دابو سه ماه لما داما و حتی آخرش او بن تشتی بابی من دابو یعنی قاضی محمد انسانی کی عوابو انسانی کی ملت پرور بو انسانی بو اول حياتي خو كاري كرداتي ذكرت من باشي ببيرا من دي ما سر çayeki buçuk da bu jel malama aşkafte bu aşkafte bu levi çen Halebi zani Halebi çiye Halebi evi nefti dekan
نفتی تێدەخەن Evet. بەڵێ بەڵێ لەوێ شاردبوون کتێب ناوبیدا بوون ئەو کتێب هەموو بە زمانی کوردی بوون هەموو ڕۆژنامەی کوردی بوون کە لە باشووری کوردستانەوە ژیوی ڕادشاندن ئەو پەیوەندی وی هەبوو بە پارتیەکانی وی چاغی کوردستانێ هەنی قازی محەممەد ئینسانێک بوو کە بە هەموو دڵ و ڕۆح و گیانی خۆ کورد بوو و دخواست ڕۆژێکی کوردستان ڕزگار ببێ و هەر چوار پەرچەی کوردستان ببن بە یەک وڵات و بە هەڤرا بژی. ئەزمەنی سەر ئاواکردنا کومارە کوردستانی یعنی ئەو پێواژۆ چ خاسی مەسەلەت بیراوە دەیە چ خاسی دکارنەوە یعنی مەسەلەش دەستپێکی حتا بەڵێ ساڵا 1940 ئیران هاتە بندەستی ئەمریکا و ئینگلیز و رووسیا ینی حکوومەتی ئیرانێ شەڕ نەکرد ئەسکەری ئیرانێ هەموو ڕەوین شەڕ نەکردن ئەو هاتن ئیرانێ گرتن و قسمەتی عالیەمە کوردستانێ کەتە عالی رووسان عالی رووسان و دە زمانی شەهێ ئیرانێدا شەهێ مەزن شەهێ باب ڕەزاشا gelek Kurdîme hemûn ew şandbûne derwe wilat ewana hemû zewirîn û hatin partiyek çêkirdin ew partiyê navê wî Komeleyê Jêkaf bû Komeleyê Jiyanawey Kurd bavê min devî partî da nebû bes gelek alîkarî wan dikir alîkariyê Komele dikir piştê wî Komele hatin sala 44 bû hatin cem bavê min gotin te bibe endamê partiyê Jêkaf bavê min qebûl kir her kesekî bibe endamê Komele debû heft swên bixwe heft swên bixwe bavê min heft swên xwed her ew carê her ew rojê ke bavê min bû be endamê Jêkaf her ew rojî bavê min kirine serokê xwe. I've worked in construction for 40 years. I am, and always will be, LiUNA. Construction is one of the most stable industries in today's economy. There's plenty of opportunity, so come and learn at the LiUNA Local 183 Training Center. It's the right place to start. If you're thinking about your future, you can learn a skilled trade through hands-on training and classroom training. LiUNA Local 183 Training Center is excellence in training. All apprenticeship programs are registered with the Ontario Ministry of Training Colleges and Universities. Become an apprentice and learn new skills which will open the doors to a rewarding career. Visit 183training.com. I just started my training, and I am LiUNA.